Жума ве күн шерфеңіз хайырлы олсын. Бүгін июлінің 29-ы ве Қырым ишғалінің 873 күні. Эфирде заман. Бүгін ишғал етілген Қырымның юқары махкемесінде сүргінлік құрбанларының ануф күні сувдақ бойы Қырым татар байрақлары еле үрген Қырым татарларының іші бақылмақта. Махкеме топлашуында ішінің қапатылуына қаршылық білдірген полицияның шикееті бақыла. Ерлі полиция елбашчысы махкемесінің девам етірілмесіне исрар ете. Бүгін Аблекимов ве Энвер Чаушның ішлері бақылажақ. 1 сентябрьде есе Сейтумеров Сейтмеметінің іші бақылажақ. Али Муслединовның махкеме ішіне сыране вақыт кележегі белледігіл. Сол тірсек бұғымның екінші дәрежелі посттравматик артроз. Русия писханесінде бұлынған сияси мобиус Александр Костенкоға бойле диагноз қойдылар. Александр тедавилюневге мұқтач. Кечкен сенесінің февраль айында Костенко яқаланған сон яраланды. Қырым ФСБ хадимелері оны қиынап қолыны сындырған ділер. Операция кеч япылғаны себебінден Костенконың қолы құрмаға башлаған. Костенконың адвокаты Дмитрий Сотников сияси мобиусның сағлық вазиеті бойынша дефаларджа мұраджат еткеніне бақмадан жауап тек шымды келді. Аписхане кемлерінің хулясасы артроз тедавилюневы тек азат етілгенден сон кечірмек мүмкін. Экспертизу может назначить только суд. Адвокат может получить заключение специалиста. И заключение специалиста, когда имеется в деле материал экспертизы, всегда оценивается второстепенно. То есть, если я, допустим, сейчас делаю заключение специалиста, хотя рентгеновские снимки не выдают, то есть это проблема еще получить рентгеновские снимки, чтобы это заключение специалиста сделать. И, допустим, заключение специалиста будет противоречить той выписке, которую предоставили, соответственно, из ФСИН. Тогда судья должен будет назначить судебно-медицинскую экспертизу, и он ее назначит. Но он ее назначит в государственное медицинское учреждение, и это государственное медицинское учреждение подтвердит именно ту выписку, которую дало ФСИН. Я считаю, что в таких делах, как Сашина, в политических, нужно выходить на международный уровень, да, и пытаться говорить об этом именно вне российского государства. Ишғал етілген Қырымда айван асыравжылықнен оғрашқан адамның әві үстінде Украина байрағы елпірей. Ақшейх районның Мунус койының сакины Владимир Балух Украина девлетінің байрағыны 2013 сенесінің сонында көтерді. Балух бұтын өмір девамында койды Сув Теменлюнев мойындысы оларақ çalışты. Қырым ишғалінден сон Русия ватандашлығыны алмаға истемеді, полиция хадимлері оны бір қач кере тұтып қорқызғанылар. Ләкин Владимир Балух ос ноқтайы назарындан вазгечмей. Айван асыравжы ки топрақ дамартысында боғдай өстіре. Ишғалжилер есе ондан топрақны тұтып алмақнен қорқызалар. Многие говорят, причем не многие, а все, с кем общаются, все говорят, что все уже все понимают, все стонут, но никто не хочет вякать, потому что каждый чего-то боится. Каждый чего-то боится. Тот с работы боится вылететь, потому что это расплюнуть сейчас. Вылететь с работы. Другой там боится за бизнес, за свой, что пресс начнется, хоть там маломальский бизнес. Землю вот обещают, у меня обещают землю отобрать. Каждый чего-то боится. Ну, я, например, считаю, что если мужчина после 40 лет чего-то боится, то значит он никогда не задумывался над смыслом жизни. Поэтому... Ну, по крайней мере, мне непонятно, почему люди боятся. Смерть же все равно придет, рано или поздно. Все равно умирать. А, как по мне, то прожить на коленях намного паскуднее, чем умереть стоя. Қырымда инсанлар буюк ве ағыр арби техника колоннасыны видеоға чеккенлер. Ишғалжилер арби техникасына Ахмежит Ахяр yolu üzerinden кечірділер. Ади арби техникадан ғайры yol бойы ракета или юкленген машиналар да мевджут. А вот это уже ракета там стоит. 300 или что там морское.
НДДН сон Тихая бухтасының пляжында бедавара атланмаға ясақ. Территорияға кірмек үшін 70 рубле төлемелі. Ижғалжы акимет бұны бухтадан чықарылған чөплікке миллион рубле сарф етмесінен үшін япқаныны білдіре. Белгісіз шақыслар шлагбаум қойып инсанлардан пара алмаға башладылар. Эвел экология назерлігі конкурс вастасы иле ландшафтлы парклар үшін идареджі шirketні тайынлемеге планыштырайды. После этого мы должны вам верить, Министерство экологии. А вы можете растет трава. Пусть он только пешком будет. Так нам вообще никто не приедет. Чтобы не заезжали сюда, не на машинах. Что власть запретила людям проникать на эту территорию. Выход должен быть, и он, в принципе, очевиден. Есть правоохранительные органы, есть добровольные дружины, которые местные органы самоуправления могут организовывать и которые могут наводить порядок здесь. А шлагбаумы здесь не должны стоять. И это все должно, первое, быть гражданские слушания мнения людей. Это тоже Конституция предусматривает. Ну, то есть, я говорю, послушал, я смотрю тут самые прямые нарушения Конституции Российской Федерации. Бүгін Русия Девлет Думасында Украинада Русия Федерациясының элчісінің намзеті бақылажақ. Тыш ішлер бойынша комитет топлашывы қапалы олажақ. Бұл вазифеге намзет еткен Михаил Бабичде топлашывда иштирак етежек. Бабич КГБ ордуларында қызмет етті. Бұндан евел Приволжье федераль округында президент темсілжісі вазифесіні еда еді. Хатырлатам кеченлері Путин Михаил Зурабовны Украинада Русия элчісі вазифесінден бошатты. Русия Бірлешкен Миллетлер Тешкелятның Хавсызлық Шурасының Қырым бойынша yapılған Украин беянатының лейхасына ясақ кірсетті. Бірлешкен Миллетлер Тешкелятның эпысы азалары лейха митинден таныш олдылар вешімді лейхаға я қол тұтмақ ядоны блок етмек кереклер. Русия делегациясы рейберувның сонына қадар бір қач даққа қалғанында Украина беянатына оси тиразыны білдірді. Лейхада Хавсызлық Шурасының азалары Русия Федерациясының президентінің Қырым веахярны Русия Федерациясының Женюби федераль округына көрсетілмесіне 8 мемлекетсізлігіні білдіргенлері ақында сөз көрсетіле. Түркия президенті Режеп Тайип Эрдоган Түркия арби құветлері ве мемлекетінің истихбаратыны шақсен озын незарет етежек ола. Бойле малимат Түркия юқары аскери шурасында белгіленді. Топлашу в 5 саат девамында кечірілді, нетижеде шурада болынған 2 генерал иштен бошытылды. Кешкен күнлер девамында Түркия арби құветлерінден 1700 аскер иштен бошытылды. Олардың арасында 149 генерал ве адмирал рутбели сойлары бар. Бұл енді командалықның аман-аман ярысындан зияды сыдыр. Түркия баш назиры Binali Yıldırım da çıkışta bulundu. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'ni daima yüceltip istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milli mücadeledeki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Украина тасильна зерлігі ижғалетілген Қырымға барған ұжаларыны ярамай бір арекет яптылар деп таныды. Бір қач Украинали ұқуф юртларының хадимлері русский язык в поликультурном мире адлы илми-амили конференцияда иштирак етті. Конференцияда июнь айында ижғалетілген Ялтада кечті. Назерлікті қайдетілгеніне көре бойле тәдбірлерінің кечірілмесі бұ ижғалжы девлет алып барған саясетінің бір қысмыдыр. Оның мақсады халқара жемиетіне Қырым яваш-яваш Русияның бір парчасы оларақ намақтан ибареттар. Днепропетровск университетінің доценті ижғалетілген Қырымға барғаны үшін иштен бошытылды. Беліке ойжалардан бірісі конференцияға осистегі елі барды. Тасил назерлігі прокуратура ве Украина хавсызлық қызметі Қырымға барған ойжалар Русия тарафдарлары олғаныны ве олар ярымаданын ижғаліне қол тұтқанлары тешкережек ола. Безперечно, що питання ідеологічного позиціонування і того, як ці викладачі працюють з
зі студентами, тому що ми розуміємо, що ці викладачі працюють зі студентами в аудиторіях. Вочевидь, тоді необхідно так само вияснити, яку ідеологію, які ідеї пропагували ці викладачі в аудиторіях. І, безперечно, це буде наступним кроком, який будемо вчиняти, будемо виясняти, яким чином, в принципі, викладали ці викладачі і чи є можливість того, що інші викладачі дотримувалися подібної ідеології. Безперечно, над цим так само треба працювати. Украина бердемлиги үчүн мото юруш девам эте. Иштиракчылар Ужгород шерінден yolga чыгып, энди Запорожье шерінден Ос сеферини чоңгарда өкүнлемек үчүн yol алды. Юрушны Украина казак байкерлери дестекледи. Тешкилатчыларынын эсас максаты Украинанын бердемлиги үчүн япылган аракетлерини жанландырмактыр. Бу исе соңки хаберімізді невбеттікі заман эфирінде София Абляева тазе хаберлерінен пайлашаджақ. Атыр елі олыңыз, көрішмек үзре.